Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanam ni Nita, di mo ibaga mapan ka manin makipurdi ah. Ay nawaw, kasano ana amuam na Victoria. Lalabasan ka ngamin nga agdaldalos iti paraangan da Madam Kurdapya iti na minsan nga aldaw. Ay, kasta gayam. Naimbag man tamaan usam ti kasta trabaho ni Nita. Kasla saan ka mabambanog. Mabanbanogak met angam anya ngay nga rod. Anusan atawan met pagpilian? No sa anak ngagtrabaho, saan kami met amangan? Ada na panunot ko ni Nita. Anya day taan na panunot yun na Victoria. Masiguradok adak-dakkel to ti makwartam iti na panunot ko nga aramidam. O, ibagayo nga roden ano nya day ta na panunot yun na. Umasidag ka kanyak ta iyara sa askuken ka ni Nita. Apaya kasta ti kawas mo bakit? Kunak man makipurdiya ka iti ayanda Madam Kordapya ita? Ay, saan pa'y laang lakay? Iti pa'y laang ayan ni Nana Victoria ti papanak ita. Nay, anya ti aramida mi jay? Ay na, di mon saludsudan no anya ti aramidag lakay. Basta trabaho ah. Ay nawaw, amangan no illegal mo daytan a trabaho? Ay na, awanan ti adu sa uktap no sa anak amataktak. Wan gayam. Uray di kan agluto iti masida tamang yawi tulangan iti sidaan tayo inton pangal daw. Ala nga rod, mapanak. Ay, mabit man lang bakit? Apay, Asino ti mangitulod ka ni Ronron iti pagadalan? ay nawaw. Si kapay laeng at ada nga rod papanak. Apay nga kalaeng ni Nita. Itay pa nga ururayan ka. Ay na, pasensya ka na Victoria. Naladawak kami na nagriing. Saan nakakadian nakita ni Kapitan? Ay nawaw, siyak pa'y ti kunam nana. Inaramid ko ti inbilin mo kanyak. Sa anak-anak na iti paraangan da. Masigurado ka sa anak-anak kita. Ala, nasaya at nga no kasta ni Nita. Tarigatan, ang mga numakadlaw kat maamuan na pa'y nga agsusugal tayo dito'y balay. Awan pagdanagam nana. Safe tayo. Dagiti kadwa tayo nga agsusugal nana. Awan da ka di pa'y. Ay, at dadan iti bodega. Ay nawaw, mapantayo nga roden nana. Sayang ti pangabak ta kuma. Ay, wala. Mapanta nga roden, ta mga numang rugidan. $500, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Oh, manungay ti pangabak mo ni Nita. Ay, nasurok asa nga ribo na Victoria. Oh, makitam dayta, instant money ni Nita. Ay, nawon nga rod nana. No amok lang at dagayang pagsugalan dito'y balayo, di. Sa anak ko man, amapan agkakainaran, iti kainitan amapan makipurpurdiya. Ala, umay ka manen inton malama, ada pa'y second round. Ay nawaw, sigurado na idanana, kaya't kumanan ti mangabak. Agananad ka lang, ta mga numakita na ka ni Kapitan, kat umay agimbestiga dito'y balay. Ay na, di kay madanagan nana. Aramidak no anya timbagayo, tapno awan ton ti parikot. O sige, mapanak pa nga rod nana. Agsubliak inton madamdama.
Magnaka ijay likoda tapno saan makita dagiti kaarubak ni Nita. Ay uwan nga agpayso na. Nalipatak metten. Mabisina kong tatang. Ay, mabit lang, ron anak. Sigurado, agawid din ni nanang mo. Nakabaybayag ba't namin? Ni nanang mo dahil sumungat. At damot-imot na nakasupaut. Ay, ang damat langan ni nanang. Ay, pasensya kayo. No, Nana? itakla ang lakay. Kanyat inararamid mo ya. Kanyat inaramid mo dyan na Victoria. Ay, kwa, tinulungak anak dalos iti unag ken ruarti balay dalakay. Mala, makanta yun. Wan. Tani, mabisinan ti anak na. Mangantay yung nanang. Mabisina kon. Aywan anak. Mabit lang tay kargak iti plato dagiti ginatang ko pangaldawan tayo. Manungay, may tintad ni Nana Victoria at hangdan mo ba kahit? Ne. Litson mo ginatang mo si datayo. Ay, nawaw. Kat nawadwad mat alakay. Mala, manganta yung kit din. Ura siya kat mabisinak mat anagdalos. Ala, manganta yun. Maturog ak pa'y biit lakay Reingan nak inton alauna. Apay, agsubli ka kadi iti ayanda Nana Victoria? Wen, agsubli ak madamdama. Adupay ngamin tinasken adalusan ken urnusen medjay. Saan ba't una adakal di balay da Nana Victoria? Adu nga rod ti papaaramid na kanyak. Sigurado ka kadi pag daldalusan na ka, ninita? Amangan mo't no da illegal nga aramidin nyo Nay. Ay nawaw, makaamukan no di nakpatyan. Basta siyak, ibagbagak laang tipod no, Lucas. Iti kasta tono ti boses mo. Kasla da ilimlimad mo, ninita. Ay nawaw, anyangay kumati ilimad ko ken kalakay. Anyat oras ang Lucas. Alas 6 iti rabii. Anya? Alas 6 ko na. Tulang kaya. Ay nawaw, kunak mataringan nak no alauna. Ririingan ka itay ngam di mo mat kayat ti bumangon. Siyak pa iti ungtam. Riniing naklat ta kumaa. Sikat di na kayat ti mariing. Ito siyak ti pabasulan. Ay nagluko kan ba kay? Ay na marurudak man ken ka, Lucas. Di kan agunget tan alpas mutlangan. Asapa kan tulangan inton bigat. Agkape ka pa'y ni Nita. Ay, agyaman nak Nana Victoria. Di ka matimay, di kalman. Ay, wan nga rod nana. Naiturugan ak ngamin. Sayang. Sapay adu timbay nakisugal idi kalman. At da 2,000 apangabak ko. Ay nawaw, balato nga rudan anana. Sige, ikan kay ti balatom. Oh, atoy. Talo gasot. Mabalin mat siguro daytan ni Nita. Ay na, agyaman naklaunay Nana Victoria. Addan tumanan isugal ko inton madamdama. Ay katuan Lalay gampay tapno ang triple ti inted ko akwartakan ka. Ay, arigla daw Nana Victoria. Oh, apay naliday ka ni Nita. Ay, naabak Nana Victoria. Ay nawaw, apay nga yung tulok mo maabak ka. Awanan na bati akwartak, naabak amin. Ay, agraman tinted yu akwarta itay kanyak, inabak da. Saan mo siguro nga aldaw ita, ni Nita? Bumawi ka inton bigat. Ay, awanan pangalak iti kwarta nga isugal ko, Nana. Ay, kat bumulot ka pala iti asawa ma. Dayjay pala ang tikunam, Nana. Saan nga agpautang dayjay? Ay, nawaw. No di na kayat timangted. Di mga lakalatan iti pitaka na. Iwanan niya. Nasaya at tinapanunot mo, Nana.
Kas tanto ti aramida ka pa man na makaawi dak. Kinisayam ka di ti kwarta nga imbulsak, ninita? Ay nawaw, apay nga yasyak. Asino kumangit ti daduma amang kisay? Saan mo't amagawat ni Ronron tinangikargaak iti jacket ka? No saan na magawat? Siyak la adagosan ti pabasulam, Lucas. Amangan mat no natnag mo jay dalan, wano natnag mo. Basta lagi pam. Ay. Agpudno ka man si kaninita? Awan ti pudnok ken ka, Lucas. Pangan ano kumamangay ta kwartam. Si kalangay at edat kwartana. Daktal tinagbaliwam, manipod nagtrabaho ka kaninana Victoria. Timangsit ka pa yan. Mapambanugak lang. Iso ano mabalin? Saan asyak ti pabasulam? No adda mapukpukaw ak kwartam. Uno adda gamit mo ang mapukpukaw. Tadyak pagan ano dagita. Nalawag. Apay masapol nga agungot ka? Mabalin mat nga ibagam itinasayat ah. Ay basta. Ti kanto ti magsukon ken ni Ronron di pagadalan. Ta iturog ko pay pit. Family di minton bigat nanang. Tatang, makaumay kayo kadi. No siya anak ko, makaumaya. Jak amo ah kaninanang mo. Makaumay kayo nanang. Ninita, bakit? Apay aya. Nakas asinagak ken ka nakapigpig sa tasaom. Ay nawaw. Itay pa'y ngagsasaw ti anak mo ngam di ka sumungsungbat. Atindaram ka di ti family di da iji pagadalan mo no saan? Sa anak amapan. Sana balitad da ka matakadwana. Nasaysay at latta no mapanta adwa. Ay nawaw, apay adagulit ka, Lucas. No imbagak ka sa anak amapan, saan? Ay, di ta kayo manlangan. Ni. Papanamon ninita. Agsubli ka. Awan ti bibiyang mo, Lucas. Apay nakas din ni nanang, tatang. Pasensya mo ti inam anak ko. Adala siguro parikot na. Wano, nabannog la siguro. O, ada ka matgaya mari ni Nita. Kunak no sarda nga mon ti agsugal. Ay nawaw, saan ang mabalin na Victoria? Nas kanabawyag ti kwartak nga inabak da kanyak. O, ada ka di pa'y kwartam nga isugal mo ni Nita? Ada pa'y nana. Ada pa'y limagasot ko ditoy. Nukas na nga rod, umunag kan. Madama ti sugal da ija bodega. Ay, sika ngay nana, saan ka makisugal? Ay nawaw, apay kumaasan. Sumaruno akto ah. Agbantayak laang ditoy, tamagan no. Sinurot da ka. Narigatan. Awan ni Kapitan Itanana Victoria, nakita ka nagpaili. Ay, nasayat nga no kasta. Awanan ti pagdanagan tayo. Isu nga umay kan nana. Taggidantan amapan iti bodega yo. Una yan ti kastoy abyak. Napudot man ang ti ulong bakit? Apay aya, Di ka man makibiyang si ka, Lucas. manong aldawa na kasta ka. Di mo pa yan maaramin dagiti responsibilidad mo dito'y balay. Ikanak man kiti ti kwarta. Ay nawaw. An mo ti kwarta? Di mon saludsudan. Ikanakit di ta napatag ti pangusarak. Agpudno ka man. Adda illegal nga aramida man niya. Awan! Illegal asasawamat dita. Mangtag ka din iti kwarta oray sa nga ribo laang no iso. No adda man kwartak, igatang tayo pala iti kanan tayo ah. Di awan! Umutang aklatan iti sabali. Imot ka matgayam. Isumit lagaya makanayon ka nga adda iti ayan ni Nana Victoria, ninita. Inaramid na gaya mo na pagsugalan ti balay na. Ah, Agin di ammo ka manan. Sarde nga mo ti sugal. Sayang lang ti kwartam, ay nawaw. nas ka nabawyag ti amin na kwartak nga inabak da kanyak, Lucas. Kasano nga rod, no maabak ka manan,
Mamati ka kadi kanyak, Lucas. Ay, awan lat ammo kon dita ninita. Nagdala na kadagiti kakasta iso nga amok. Sa bali itan, Lucas. Saan ko manatang kanti ulom? Dumngeg ka kumamait. Jak kayat ama isagmak ka bakait. Danag mun aya. Da kami lang ti makaammo nga da pasugalan ni Nana Victoria. Awanan sa bali. Ulitek manan. Da kami laeng. Ah, kasano nga ron no dagpulong ka ni kapitan? Oh, tinalpas kayo. Santo ang mapasamak dayta, Lucas. Oh, ay nawaw. Sigamat ti masalaw ko iti dalan ni Nita. Naimbag nga agsapam, Kapitan. Sa dino nga iti papanam. Itayan ni Nana Victoria, Kapitan. Makipordiyak kan kwa na. Kastaya. Wan, Kapitan. Saan pa nga minanalpas der aramiden may? Agpatuloy ak nga roden. Tapnosan ka matamataktak, okay? Ay, sige lang, Kapitan. Awan gayam. Pakibaga kadang iti kabaranggayan tayo nga adda maangay a General Assembly ije Barangay Hall inton umay a Martes, ha? Ay, uwan, Kapitan. Awan danag. Siya akong timangidanon kadagiti kaaruba may. Damat ang tuk-tuk-tuk na Victoria. Amang ano dagiti kakadwa tayo dayta. Lugtaman kit ditiri daw. Kapitan? Ada ka din ni Victoria ni Nita. Wan, ada ni Nana Victoria, Kapitan. Danya tumasapol mo, Kapitan? Ada na awat wa text nga adda ka no pasugalam dito balay mo. Kayat ko amamuan no pudno. Ayaw ko kwa, Kapitan. Amangan matnulok-lok kwenda kayo. Dayta nag-text. Wan nga rod, Kapitan. Amamuyo ka din o sino tinag-text? Saan? Nga matapag apudno ti text da kanyak. Kayat ko makita ti bodega, Victoria. Ay nawaw. Ay, sana mabalin, Kapitan. Ay, saan pa yan nadalusan? Adda ka di ilimlimod mo. Iso di mo kayat nga ipakita kanya. Sorry, kapitan. Amuyumat nga illegal ti sugal. Ngem apay nga intuloy iyo, Victoria. Isumod gaya makanayon nga adu ti bisitam. Inaramid mo gaya mapasugalan ti balay mo. Kwak. Pagkawanan na ko, Kapitan. Saanan maulit? Nasken nga agdalan kayo iti husto a proseso. Awan ti bibiyang ko no adu ti kwartayo. Sana mabalin ti pasoksok kanyak. Ay, tsak kaya ti mabalod, Kapitan. Ay, uray siya. Awan ti mga sikaso iti anak kanasawak no mabalodag. Awan ti maramidak no may papan iti naitabanag. Noan niya ti panusa da kada kayo. Sanguin nyo. Ay, BI at talaga dayta Nana Victoria. BI? Anya ngay dayjay? BI, bad influence. Bad influence. Kunam saan nga bad influence? Ay nawaw, as long as it sounds. Anya itati planaw. Ada kwarta pagbayad mo, wano pagmultam no multaan da ka. Pangala kumangay. Ay gati pagbaludan ti turong mo. Binagbagaan kay din, di nakingkas-kasaw ni Nita. Tulungan na kumaalakay. Diyak kaya ti mabalon. Aha, pasensya ka na. Kasyan nakmata ka, Lucas. Ay, nasaysayat mo't lang ang tikas to, tapno ada pagnak ma'am ni Nita. Kan tapno sarde nga mo ti agsugal. Ngamen, biyag mo lang ti madadaal, no di mo pala sardengan, dahi tanga ramid mo. Ay, nawaw! Ay na, Nana Victoria. Agbalin ka kuma a modelo, wenno pagwadan dagiti kaarubam. Saan alay ta sikapay apaket ti mangidadaulo iti illegal nga aramid.
Si kamot ni Nita, ano samkit di ti makipurtiya wenno makitegged para iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.